Welcome to the GTC Project Growth Through Transformational Changes in the Industrial Sector. This European initiative addresses the challenges of the green and digital transitions, guided by the EU Green Deal. The project aims to empower workers by promoting their active involvement in decision-making and ensuring their voices are heard in shaping the future of work. Through collaboration between workers, unions, and employers, GTC supports the exchange of ideas and innovative practices across multiple EU countries. Our goals include improving policy coordination, fostering better governance models, and enhancing cooperation to adapt to evolving work environments. By analyzing national and regional challenges, we develop strategies to strengthen worker participation and improve industrial practices. Together, we are working to build a more inclusive, innovative, and sustainable industrial sector for the future. W ramach projektu GTC staraliśmy się zmierzyć z tematem dwojakiej transformacji, zwanej też Twin Transition, która obecnie jest jednym z głównych wyzwań dla europejskiej gospodarki i świata pracy. Dwojaka transformacja zakłada jednoczesną cyfryzację i dekarbonizację przedsiębiorstw, aby realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu. W projekcie GTC w gronie przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców z 7 krajów, czyli Czarnogóry, Hiszpanii, Macedonii, Polski, Rumunii, Serbii i Słowacji, wspólnie zastanawialiśmy się nad potencjalnym wpływem dwojakiej transformacji na nasze miejsca pracy. Jakie może przynieść ona korzyści, ale i zagrożenia, co należy zrobić, aby złagodzić potencjalne koszty oraz jak zaangażować partnerów społecznych w ten proces. Krótkie odpowiedzi na te pytania mogliście Państwo usłyszeć w tym nagraniu. Partnerzy przeprowadzili badania w swoich krajach, aby sformułować przedstawione wnioski. Ponadto zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe, które pozwolą im pogłębić swoją wiedzę i wzmocnić swój potencjał w kontekście dwojakiej transformacji. Przeprowadzony został także warsztat symulacyjny w Serbii, który służył rozwijaniu kompetencji partnerów społecznych w zakresie negocjowania i budowania rozwiązań na poziomie zakładów pracy. Mam nadzieję, że to doświadczenie współpracy związków zawodowych i pracodawców z różnych krajów europejskich, w tym krajów kandydackich, pozwoli nam lepiej zrozumieć kontekst dwojakiej transformacji i wypracować wspólne rozwiązania korzystne dla świata pracy i jakości życia w Europie. Što se tiče tranzicije iz dekarboniziranih u zelene čiste tehnologije, Republika Srbija očekuje mogućnost ekonomskog rasta i ulazak porodice Europske unije, a što se tiče pozicije zaposlenih, to jest radnika, nažalost očekuju se restrukturiranja, odnosno dokvalifikacije, prekvalifikacije sa primarnim zahtjevom sindikata za održivost radnih mjesta. A što se tiče uopšte društva, očekujemo, što kaže, da u nekom narednom periodu budemo u europskoj porodici, kao i da živimo u zdravoj sredini, da klimatske promjene zastanu bar za malo i da se popravi situacija. En primer lugar, haciendo conscientes a las personas de los cambios que vendrán en los diferentes sectores y explicar cómo pueden afectar a las mismas. Igualmente, hablar sobre la importancia de la formación permanente de las personas trabajadoras, explicar también la importancia de participar e influir en los cambios desde los sindicatos, hacer conscientes a las empresas de la necesidad de empleo de calidad y estables, y también repensar el papel de la inversión pública y privada en la doble transición para conseguir empresas responsables i sostenibles medioambientalmente i socialmente. Podwójna transformacja spowoduje w Polsce zwiększenie konkurencyjności firm poprzez wprowadzenie nowych technologii przyjaznych dla środowiska, które mają na celu poprawę warunków pracy oraz zwiększenie jej wydajności. Transformacja będzie nakładała na pracowników nowe obowiązki, ciągłe podnoszenie kwalifikacji, mobilność i gotowość do zmian, lecz spowoduje również utratę części dotychczasowych miejsc pracy, a to w konsekwencji wiąże się z narastaniem w części społeczeństwa niezadowolenia, sprzeciwu
Wobec takiej transformacji rola związków zawodowych będzie polegała na wypracowaniu kompromisu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, aby obie strony uważały, że osiągnęły sukces i były zadowolone, ponieważ szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik. Reprezentanții trebuie să se asigure că lucrătorii sunt informați și pregătiți pentru noile tehnologii și practici sustenabile. Reprezentanții trebuie să monitorizeze respectarea drepturilor lucrătorilor în contextul tranzițiilor, asigurându-se că nu sunt afectați negativ. Reprezentanții angajatorilor trebuie să colaboreze cu reprezentanții lucrătorilor, autoritățile și alte părți implicate pentru a crea un mediu de lucru echitabil și sustenabil. Reprezentanții trebuie să implementeze și să dezvolte programe comune de formare și recalificare pentru a pregăti forța de muncă adaptată la noile cerințe tehnologice și de mediu. Reprezentanții trebuie să stimuleze financiar sau non-financiar angažații care adoptă și implementează soluții sustenabile și digitale. Da bi se umanjili potencijalni troškovi vezani za dvostruku tranziciju, potrebno je prije svega podizati svijest kako donosioca odluka, tako i građana o tome da ulaganje u ove procese ne znači isključivo trošak, već ulaganje i investiciju za budućnost. Potrebno je također osigurati pravednu raspodjelu odgovornosti kako bi najrazvijenije zemlje, one koje i emituju najviše CO2, podnijeli najveći dio odgovornosti za dekarbonizaciju. Kontinuirani socijalni dijalog sa socijalnim partnerima, ali i sa civilnim sektorom generalno, kao i sa građanima, doprinijet će dijeljenju znanja, iskustva i resursa, što će u mnogome smanjiti i troškove ovih procesa. Obezbjeđivanje postupnosti u samom procesu obezbijedit će se i njegov kvalitet, ali i omogućiti planiranje i raspodjelu troškova. Blagovremeno investiranje u digitalnu infrastrukturu, ali i obezbjeđivanje obuka kako za zaposlene, tako i za građane da upravljaju i unapređuju svoje digitalne vještine. Dvojica transformácií, teda digitalizácia a ekologizácia, predstavuje pre Slovensko veľkú výzvu, ale aj obrovský potenciál. Aby sme zmiernili potenciálne náklady spojené s touto transformáciou, je potrebné prijať komplexný prístup, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky. Investície do digitálnej infraštruktúry, podpora rozvoja digitálnych zručností, podpora zelených technológií. Tesla Liptovský Hrádok, akciová spoločnosť, je jednou zo spoločností na Slovensku, ktorá sa v posledných 4 rokoch venuje vývoju a výrobe batériových energetických systémov a ich súčastí, ako sú napríklad rozvádzače. Toto je jeden z nových trendov v ekologickom myslení pri zabezpečovaní energetických zdrojov pre akýkoľvek výrobný, ale aj nevýrobný systém. Ďalej je to medzinárodná spolupráca a vytvorenie priaznivého regulačného prostredia. A prečo je to dôležité? Kvôli zvýšeniu konkurencieschopnosti, kvôli ochrane pracovných miest. Dvojitá tranzícia je pre Slovensko obrovská príležitosť a keď sa ju Slovensku podarí zvládnuť, Slovensko sa môže stať dlhodobo udržateľnou a perspektívnou krajinou pre nás, pre naše deti a pre нашу будуćност. Националните бенефити од твин транзицијата се очекува да се во корист на индустријата, работниците и општеството. Бенефитот на индустријата се однесува на подобро искористување на ресурсите и капацитетите за производство, намалување на трошоците и губитоците до кои сега се јавува во процесите, обезбедување брз, стабилен и точен пренос на информации, минимизирање на штетите и хавариите кои придонесуваат за заштита на работниците. Бенефитот за општеството е намалување на јаглерод диоксидот и стакленичките гасови, подобрување на квалитетот на воздухот, а истовремено и квалитетот на живот на населението. Создавање нови чисти извори на енергија во енергетскиот сектор, подобрување на условите за безбедност за работа преку автоматизација, дигитализација на процесите. Работниците за жал многу малце се информирани за плановите во компаниите, но не се вклучени во дискусиите и одлучувањата. Социјалниот диалог се одвиваше селективно со наклонет синдикат кој ги исполнуваше желбите на власта и работодавецот. Ова представува ограничено учество на работниците во процесите за двојна транзиција. За разлика од тогаш, новата влада и новите менаџменти се професионалци кои разбират поими праведна транзиција, зелена енергија, чување на животната средина и имаат партнерски однос со сите чинители во процесот. Трошоците од двојната транзиција се околу изработка на студии, елаборати, обуки за спроведување на оваа транзиција, исто така и мислење од експерти, работници и од јавноста. Исто така обуката и преквалификацијата на работниците
нивните предизвици за новите промени. Затоа треба да се трансформира максимално учество на синдикат, да се во овој процес на транзиција треба максимално учество на синдикатите со нивни сугестии и право на одлучување.